Matlerekeng. Rena re le ba le Training and Project re le ba Mogau Production ga mmogo le Chari Wonder re tisitse movie wa o iphihletseng go mme tlo bontsha dikolo tse seswaye e le go sekolo sa Mahlakudishe, Pezunga, Tlakaneng, Refilwe, Chikanoshi, Kagatlou, Pavorile, le Sejale-jale. Re tlo ba bontsha movie wa o iphihletseng wo mongwe wa ona e le go nna papa go Ramaranka Mogatjana sa mogota le teacher wa ga Maposo a Paleng. Etsi maikemišomagolo a go tsamaiša movie ke gona go tla gore re nyaka go tutuetša bana ba mphatho mare motlo gore ba kgone go tswelela ka ditlhora mo tlhatlhobong tša bona ka se sebaka dikolo tše diswai di ka mola holong ba ipšhina ka bogela movie wa o iphihletseng e le go movie wa mothomo wa go tswa dipukung tšeo di balwago ka mo dikolong tša rena a rieng wa go bona secondary school o iphihletseng. Re a leboga bana ba ba botse go ba bona ga lena bana ka moka ba motse west dikolo ka moka ke tlhatlhaole ka maina nna go ga ka tlela selo ke tletse go le amogela gore le amogetše mo nageng ya Matlerekeng big hall kapile le gono ke tlo le tsebiša gore tlo lebile ja mongwe wa puku ya o iphihletseng e le go tiragatso ya rena morena teacher le siba tisara Maphoso Mogatjana sa mogota le teacher wa ga Maposo a Paleng. Ke yena yeo le re go masao a re go a o dipala le re go dipala nna ke re go tša Paleng le re go tša Paleng nna ke re go tša Paleng. Le kgona go re bontšha movie wa o iphihletseng wo e le gore mongwadi wa ona ke ya wana re le baithuti ba Matlerekeng Sec Schools re tlile mo lekgono be re tlile go bona movie o iphihletseng ebile re a leboga re tla re leboga ka kudu go mme se tla re thuša re kgone go ntšha di-level sa wena mokgwa wa di-distinctions ka Sepedi ebile gape-gape re a leboga le kgonne go gata mo mathišara a gatileng lena la Phole Chapale ebile re a leboga re modimo a le šogofatše re tla tlhakana ka final re ntšha di-distinctions dithetho di le tshwanela re a leboga le rena re lebile le kgonne gore nyenyefaletša mošomo wa rena wa sekolo ka ebukena le yone le telele ka ga nako le a bona timetable tša rena tša noki tše ba di kgorotlhantša boale mara ra leboga le dirile mmereko ya rena gore o be kaonana o bo monnyane ke re ke leboga ka re le re thusitše kudu ka gore like re kgonne go kena le mo knowledge ka go e bogela and re kgonne go ithuta ka moka tše di-technique ke re a leboga ke re bone ra le tshepiša gore ka ne go thoma gane buale re tlo ntšha di-distinction ke re bone dithetho di a le tshwanela modimo a le tšhogofatša le fema letšatši le thuše bana ba ka moka ba South Africa ka leleme la Sepedi go tswa mo filiming e re bone go buale nka rata gore o di se sa o iphihletseng ke sa understanda go phetha go feta ka mogola e re bene sebala ka molatokeng ka ge re bone le ba bapadi ba gona ke rata go leboga diba tisere Maphoso ka ge a kgonne go riela ntse yago thuile ya gage ka leboga ya gore no tla go leboga banna ba o iphihletseng a mantšho ona a rena e tisenyana tše ntšhinyana re ithutile tšona more kgonne o e bona ke nna Kuku Malapa go tswa sekolong sa Refilwe secondary nna ke mo pele ga lena ke tlo fa ditebogo morago ga so e botse ba fileng yone e kwešišega madimedi makhura re tšola ka ona šiama mabotse a go tlhoka sekutso la eme go pele ga lena ke sebia Refilwe go tswa ka Kgagatlo high school ke rata go fetiša ditebogo tša ka go crew ya o iphihletsego kudu-kudu go ntate Maphoso ke re a leboga ke leboga gape le letšatši la lehono ke a tshepa ka ntši ke a leboga wa bolela mo pela ga lena ke Vincent
Mashilo. Le segolo ke rata go leboga wa lefapha le kile mpitletseng gore ba tswile pele ka go fepa bana ba rena ka thuto e ka le tswelang ka dilo tša rena. Ra leboga a mantši ona a re nao Kile magasa tuko president ya Iphihletseng School. Me ke rata go leboga barutiši ba rena ba ba iphihletseng ka go itshwenya ga bona ba go tla mo mo rena ka baka la gore ka sekolo barutiši ba rena ba re rutile mara ena ba le gore re shotile mola le mola then barutiši ba rena ba kgetha gore naganela gore ba tlise banna ba baro ba iphihletseng then ba tlaletse lo lejele le gore ba re file ona ka sekolong ka leboga. Nna ke le president from Fontaine Bjale High School. Ke rata go leboga thuto yeo re hweditšego le kgono go tšwa pukung ya go iphihletseng. Nna ke na mantši ke a leboga. Ke emetse go lebogela barutiši ba gešo se Dr. Isiba Maphoso a se dirileng mo ga borena. Re a leboga o ka re thuto e a ka e tšwetša pele diseketeng tše dingwe. So go tlogela today go ra gore lo šoma go feta mola a kere dimaraka tša rena di fete the whole South Africa ka moka a kere Tate Maphoso re a leboga re tla re lebogela ka kua gae go mokhumagadi Maphoso. Ke nna Matlerekeng from Secondary School le kgono berekisitše bana mo ba tlo bogela pupi ya rena ya tiragatšo ya o iphihletseng. Nna ke nna morutišigadi Mathole M go tšwa re phafogile Secondary School. Re ipshinne ka go bona buka ya rena wa o iphihletseng le kgone bona ba rena ba tsebile diminorato ana dikwalelo-tswelelo ba bone le bo Mahunela bo re bone bo Benjamin le dikgego phetogi le dikgego diragatšo ba di tsebile ka moka. Re a leboga. Ke tlile go ithuta mo nageng ya Matlerekeng. Yes. Ke ka makola intelligent. Yeah. Ka ke be ke rata bukana e ya o iphihletseng ebile ke thagetše ga kudu ka go tseba mongwadi wa yona. Monna ke a rata monna. Ee, go le nna go rata ke nna go kgona gore Secondary School, we Iphihletseng.